Для коровы мамы му посеяли газон. Але калі ёй позвонить... Алло, мама Му? Гэта ты? Му! Яна адкажа ў тэлефон. Мама Му і Крумкач святкують каляды. Кар, что там за грукат? Облиняй мне хвост! Елку сякуть! Яны з дуба ляснуліся, елки ж сякуть на каляды. На каляды? Крумкач, что ты тут робишь? Тебе сегодня не холодно? Кар, Что чему ты не такое? сказала? Завтра святый вечер, каляды! Крумкач, Чому все так хутка? я не уяўляю. Так, таму што каляды. Так, вядома, я ўспомніў. Завтра святы вечар, а ў мяне для сябе яшчэ ніводнага падарунка. Ты хацеў сказаць для мяне? О, не, для сябе. Для сябе? Што гэта значыць? На каляды ты адорваеш толькі самога сябе? Канешне, а для каго ж яшчэ? Я ж ні ад каго больш не атрымаю падарунка. Мне пора, прабач, тэрмінова трэба дамоў. Ау! Што ты робіш? Баюся, Крумкач не зусім разумее, што рабіць з каляднымі падарункамі. Кар! Дэталька Лега. Вось я з ёй павесялюся. А што цікавага ў нас тут? Кавалачак старой кілбасы. Ха-ха, цудоўны падарунак. Чаго тут толькі няма. Як толькі дачакацца раніцы. Кар, на вуліцы ўсё яшчэ ноч. Можа так хутчэй. Таксама не. Чакаем. Чакаем. Я не магу больш чакаць. Я так доўжанька чакаў. Вітаю, Крумкачу! Жадаю табе вясёлых калядаў! Ах, каляды! Яны скончыліся канчаткова! Сёння ўначы я распакаваў усе свае падарункі! Му, як шкада! Так! Але гэта яшчэ не самае горшае! Дарыць сабе падарункі так нудна! Сюрпрызу не атрымоўваецца! Бедны Крумкач! Кар! Мама Му! Я тут! Хто там яшчэ просіцца? Облиняй мне хвост! Што ім тут трэба? Ведаеш, Крумкачу, тут такое... Тут табе маленькі падаруначак, які ты яшчэ не атрымаў, бо гэта сюрпрыз! Гэй, вочы не расплюшчваць! Яшчэ трошкі пачакаць, Крумкачу. Я палічу да 3, і тады ты расплюшчыш вочы. І 1, 2, 3. Маё дрэва! Яно ўсё ў агеньчыках! Паўсюль! Зяе і свеціцца ўсімі колерамі! Каляды на маім дрэве! Рада, што табе спадабалася, так прыгожа. Куры мне дапамагалі.
Я просто у шоку, я страчу притомність. Хочу сказать вам, куры, Кар, слови глибокої подяки. Тобі, мамаму. Ну, Кар, як так сказать? Я подрихтував тобі подарунок. Еще не расплющивай. Так, раз, два, три. Расплющивай. Веселых тебе колядов. Ну, який пригожий звонок. Мені подобається. Ах, такий ж самий був колись у моєї бабулі. Як мило. На здоров'я, Кар. Ха-ха. Я знайшов його улетку, чисто випадково на лузі. Неяк я чула, що крумкачі дорать колядні подарунки тільки собі і нікому больш. Але коли зробиш подарунок доброму сябру, того то на шмат лепій за подарунок самому собі. Як пригоже ти сказав, крумкачу. Не. Ладно, ты со мной? Відомо. Эй! Воу, мамаму! Хе-хей! Ха-ха-ха! Воу, 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 воу! Кар! Стой! Спиніся! Глянь, мамаму на льоді, може, станцює ще? Думаю, навряд! Кар! Щасливо! Мне пора! До завтра! До завтра. Пошли і ми поспробуємо, не бойся. Гей, давайте разом. А? Здорово, ледяная принцеса. Щиро дякуємо клубу кемлівих дітей «Жевжик», Даніку Яушину Ільюшевичам, Станіславу Янукову, Павлу Катерині Хівукам, Лявону Спіридонову, Сергею Одянцу, Валеру Метельському, сям'ї Анфімових, Максиму Кузьмічу, Матею Маланце Яліні Ваяйковим, Надії Сергею Сокольчикам, Сергею Єніну, Вітушці і Ірині і усім фундаторам за підтримку.